World Cup ke World Cup ke World Cup. Kembali perlok ngapa yang sobahabi yang pi shigini ka YouTube channel ka jonga si sen ti kumba nyile ide mentaga dei ha ka ki ayom World Cup ti ka jing shongshit World Cup ro kalong ba itanat ba ti ka jing le kai ro kalong ba itanat ada mana step ngili ide hiwi aga jing le kai jonga ri Argentina hak por lifestyle bat kari Cabo Verde ti kajing ya kajung tu ki arteli giri kalong kaba itanat bah re hak last minute ke Argentina kala adu yakni kalong kaba ladu yakni kajing le kai ti ba itanat duduk kata-kata ngaruh itanat palat ekta ti perlok saya YouTube ya ka tim ayu ba pi pikarsan mar menta kala jam shaga round 16 ti ya ka tim ayu ba pi pikarsan nalakot ka next 16 ngin sa UI saya ka quarter ya ka dap ka kotar terter sake simi saka third place di hak balas ya ka final di saya keman pi perlok ka tim ayu ba pi itanat pa ba pi ikop bahaga unusnam arajar arfu riu bakin raia ka nam joga jingjob di saya keman ma pi ya kati mayu ke ba pi ibit bat pi ikop ba kan job ya gani ka jing yele kai ka jing kun di ngati ngampat dang dong ye namar ba titim baro inga kilo ki ba klanye Argentina ro klany ti tim ki ba radba irang don sini khamat hadu dangan maklah du pragim bidang dan di kaba itanat sya ngati big fan Messi ya Messi Argentina di PC ya ti am tep ai ti daga jingko banjung pi PC itu la da kari hagan ko nuru lelai mar kadan la kacong kajing itanat na ni kajing so jing it nya kajing le kai di sene ka shit bagasi bandi mo spang ti tu mo pi perlok ya logom no matasi sene ngi ti matasi ka shit baga ka shit ka biang kalau ka shit kadan biang de kumba shit kumagi ri Europe deh kibla yabun bro dari sini te kadang shit kadang biang kadang nyempat deh barang man shit nama rupa kadang long kabang ngidang nak bersyak di kubli shubun polok yin se genub yang wat pi shakui patki vlog di patkilat ban komen ikan bagai juga yang ketemu iu ka pi yesha kata kan mau pi set yang ketemu iu ba pi yesha pi tanat ba kan long kanang kalado hakani ka World Cup 2026 ikubli shbon in say kinu yang pi haki